Okay? Puna kita, mientras na mayo pang parahapot. Good morning, maray na aga po. Ngunya na Lunes, yung pagkirara kita digdi para sa sarong press conference. And ngunya pong pagkaaga, maatubang po sa press conference ngunyan, iyo po sa pangyayad po ni Mayor Son Ligacion. Kaunan po si Dr. Butch Borja, ang pamayo po kan HERTF, and Mr. Rene Gumba kan Public Safety Office. Punanta na po sa tuyang press con ngunyan, sa pagi po kang mensahe ni Mayor Son Ligacion. Sir, good morning. Good morning tabi sa imo, Roy, sa mga pag-iriba, sa media, and sa kuya man pong pagtaong galang, sa Chairman kan Health Emergency Response Task Force, kaibanan tapo ngunyan, yaon po sa sakuyang tuo, si Dr. Vito Borja, Siringman, and former Incident Commander kan IMT, pamayo po kan Public Safety Office, and is serving as Chief Operating Officer kan Health Emergency Response Task Force, si Mr. Rene Gumba. So sa ngunyan, ang pag-uulayan ta, si update, si gabos na mga pangyayari kan nakaaging simana, lalong-lalo na. Punanta po sa mga numero. As of today, igwa na po kitang 88 konfirmadong kaso nin coronavirus sa satuya pong syudad. Sa numero pong ini, sa 88, 34 ang active cases. And 52 recoveries na po. Si pinakahuring recovery kaso Sabado, August 1, 2020. Sa 88, igaman pong duwang gadan, si Bicol number 12, as in si Bicol number 351, na iyo po ang pinakahuri, si taga Tabuco, Fraternidad. Ang sunod po, itong manunungod sa pigkondusir na RT-PCR tests. Puon po kan Hulyo 23 hanggang Petsa 29. Dakulon po ini. Ini po resulta kan contact tracing na sagibo kan sa tuyang contact tracing team. Inabot po nin 355 specimen si naisumitita sa Bicol Regional Diagnostic and Reference Laboratory, duman po sa Legazpi City. Asin sa numero pong ini, 20 po ang nagpositibo. Samantalang 333 si negatibo. Igwa pong dua na mayo pa pong resulta. Ini pong 20 na nagpositibo, uni po ang mga detalye ka ini. Kadaklang konektado po ini, duman sa mga nainot. Itong Bicol number 351, taga Fraternidad, Tabuco, iyo po ini si Sari-Sari Store owner, asymptomatic po siya. Ang exposure po kay ini, duman po sa Bicol number 289, si Registrar Assistant kan City College of Naga. Ini po si Panduang Casualty ta po. Nag-expire po siya kan July 28. Si sunod, si Bicol number 352, taga Zone 1A Kararayan. Ini po hali po ining Antipolo, asymptomatic, and right now nasa CCN treatment facility po ini. Si Pantulo, Bicol number 381, taga Decahome sa Sabella Subdivision. Ini man po hali sa Antipolo, nasa CCN treatment facility po siya. Pang-apat, taga si Bicol number 382, ini po hali, LSI man po ini haling Calamba, Laguna,
asymptomatic, asin ngunyan, nasa CCN treatment facility. Ang panlima po, si Bicol number 383. Ini po si taga Absede, si Bank Sales and Service Manager po ini. Si exposure po niya sa Bicol number 296, asymptomatic po siya. Right now, nasa CCN treatment facility. Si sunod po, si Bicol number 384, taga Deca Home sa Belyaman po siya. And kaibanan po siya, kaituman na hali po sa Antipolo. Asymptomatic, asin niya, nasa CCN treatment facility. Ang sunod po, si Bicol number 385. Ini po si taga Grandview. Bank Sales and Service Manager po siya. Ang exposure history po niya, duman po sa Bicol number 296, asymptomatic, asin niya, nasa CCN treatment facility. Ang sunod po, si Bicol number 386, taga Montecielo po siya, financial analyst. Si exposure po niya kay Bicol number 296, asin yaon po sa CCN treatment facility. Ang sunod po, si Bicol number 387, ini po taga dyan, sa may Cotabato Street, Jimenez Park Subdivision. Bank Sales and Service Manager po siya, asymptomatic. Si exposure kay Bicol number 296, asin right now nasa CCN treatment facility. Ang sunod po, si Bicol number 388, taga San Isidro po ini si inot na kaso ni COVID-19 na taga San Isidro. Security guard po siya, asin ang exposure po niya iyo kay Bicol number 296, asymptomatic, asin nasa CCN treatment facility. Bicol number 389, ini po si taga Acacia Interior, si Bank Messenger. Again, ang exposure po kay Bicol number 296. Yaon na din po sa CCN treatment facility. Bicol number 441, ini po si taga Matiwasay Street, Villa Corazon Subdivision sa Del Rosario. Records clerk po siya kan MEPO. Asin ang possible contact po niya, iyo si Bicol number 369. Asymptomatic, asin ngunyan, nasa CCN treatment facility. Bicol number 442, ini po si nagpabisto na po si Mr. Joel Brindia. Si saro po sa mga empleyado kan MEPO, taga Greenland. Asin ang possible contact, iyo po si Bicol number 369. Yaon man po ngunyan, sa CCN treatment facility. Bicol number 443, taga Dayangdang po ini. Si Agum po ini. Kansaro sa mga empleyado ta. Isabay ko na din po si Bicol number 444, taga Dayangdang po ini, estudyante. Ang pareho po si contact po ni da 369, asymptomatic, asin niya nasa CCN treatment facility. Bicol number 445, taga Magsaysay. Marketing assistant po ini sa BDO, possible contact, 336, pero ini po symptomatic po ini. Alagad na sa CCN treatment facility po siya. Bicol number 446, ini po si taga Lower Carolina. Hali po ining Muntinlupa, gusto sabihin LSI, asymptomatic, asin niya nasa CCN treatment facility po siya. Ang sunod po si Bicol number 450. Ini po si Madre, taga Santa Rafaela. Asin ang possible contact po niya si Father Austin, Bicol number 338, asymptomatic. Nasa kuyan po ini, nasa BMC ngunyan. Nakiulay po ini sunod si Pang 20, Bicol number 477. Ini po si Ina, si Mother, kaitong nainot na mother ni Bicol number 387, asymptomatic, asin nasa BMC. So ini pong Bicol number 450, 477, pareho po ining nasa BMC. With respect to the rapid antibody test conducted for all employees of the city government of Naga, a total of 1,875 ang na-test. Puun po kan aldaw na Lunes, Martes, inabot pa siya hanggang Miyerkules po
Positibo po duman for IgG 27, IgM 18, both IgG and IgM 56. Si negative 1,819. Si gabos po nag-positive IgM, both IgG and IgM, na swab ta na po ini, as in si resulta, nagpapahiling na negatibo sinda. So nagluluwas po, pareho ka na sabi ko kasubago after the flag ceremony, na ang nagpositibo lang po na empleyado kan syudad, itong registrar assistant kan City College of Naga, and then tulo duman po sa MEPO, supermarket. Total of 4 infected. Considering na segregated na po sinda, nasa treatment facility na, and precautionary measures had already been undertaken. Insofar as our City Hall offices are concerned, we can probably say na safe po kita. Mayong dapat na ikahadit. Okay? Sunod. May mga nagpositibo po na nagtugot na pangaranan kita. As in kita po nagpapasalamat sa saindang kusog buot, asin kamautan na makatabang sa espuerso kan lokal na gobyerno kanaga, especially with respect to contact tracing, and therefore prevent the further spread of COVID-19 in our city. Sinda po si mga minasunod, Bicol number 227, si Laila ni San Agustin, siya po baga taga Sitio Abrigo, Pacol, si Barangay Clerk kan Barangay Pacol. Siringman po, si Bicol number 336, si Maria Francia Nabal. Siya po sarong BDO Bank employee, and naka-star po duman sa Deca Homes Northfield, Bagong Bayan Norte. Siringman po, si Bicol number 338, si Father Austin John Ortenero, na saro pong padi, dyan po assigned sa Holy Rosary Major Seminary. Si Bicol number 369, si Jude Ray, na empleyado po kan lokal na gobyerno kanaga. Siringman po si Bicol number 385, si Emmanuel Pasibe, na saro pong bank sales and service manager. Si Noche Joey de los Reyes San Pascual, identified as Bicol number 387, saro ba na bank sales and service manager. Siringman po si Bicol number 442, si empleyado po kan syudad, si Joel Brendia, revenue collector kan MEPO, and si sunod si Bicol number 445, si Maria Alaisa Banyares Sales, marketing assistant po kan BDO. So gabos po sinda sa tuya pong papasalamatan asin padagos na pig-uumaw. Number 1, again, sa saindang kusog buot. Pandua, sa kamautan na makatabang, sa espuerso na mahanap si gabos na nagkaigwanin kontak sa sainda, tanganing mapugulan si padagos na paglakop kan COVID-19 sa satuya pong syudad. Punta po kita sa quarantine and isolation facility kan satuya pong syudad. Sa City College of Naga Treatment Facility, igwa po kitang 46 na pasyente o kaya individual na yaon duman ngunyan. Sa Pacol Elementary School, igwa kitang 34. Sa Don Leon Mercado, igwa kitang 49. Sa City Nursery, saro. Si total patients na right now nasa 130. Si COVID patients na po 26, probable cases 90, suspected cases 14. May na-discharge na po kitang 26. Igwa pang for swabbing, 15. As in, may hinahalat pa po kita sa Legazpi sa resulta kan RT-PCR
na nasa 89. Iyan po si mga nainot na swab sample na naipadarata po sa Legazpi. Sa JCM Robredo Coliseum, which is designated as a holding facility, igwa po kita duman ngunyan na 50. 50 po sinda. Okay. Next. Pag-abot po sa home quarantine, remember na itinugot na po ang hotel quarantine, home quarantine, apwera duman po sa city-controlled quarantine facility. Pag-abot po sa home quarantine as of August 1, 2020, we already registered 727. Si locally stranded individuals po dyan, nasa 498. OFW, 139. And with short-term travels, nasa 90. Ang nakatapos na po duman sa 14-day quarantine requirement, 365. And igwa pa po kitang under monitoring na 362. Hotel quarantine, 142. We have 4 hotels where the said 142 who availed of hotel quarantine are staying. 105 po duman, nakatapos na po in 7-day quarantine and igwa pa pong under monitoring 37. On law and order, ini po si report manunungod sa pagbalgar asin nagkadarakop ninuli sa pagbalgar sa lay national asin sa lay lokal. For general curfew, 42. 42 po. Si nadakupta from July 16 to August 2. Non-wearing of face mask, 107. Igwa na din pong na-apprehend for group drinking, violation of the group drinking ban, 2. Non-observance of physical distancing, 19. Backriding, 73. General curfew for establishments, 33. Smoking in public place, 30. Drinking in prohibited places, 12. Non-observance of physical distancing inside PUB, 43. And motorcycle without barrier. Lilinawon ko po na ining pag-abot po sa backriding, ining motorcycle without barrier, ang nagpapatupad po kay ini sang-ayon po sa kasuguan kan gobyerno nasyonal. So ito pong figures na ito, magpapatunay po na kita po siniseryoso kan law enforcement cluster ang pagpapasunod po kan sa tuyang mga protocols kan sa tuya pong mga lay. As in ipapadagos po yan. Tanganing mamatian, tanganing magsunod ang mga tao. Kaipuhan ta po ang disiplina, kaipuhan ta po na seryosohon ang bagay na ini. Otherwise, makakakontribute po yan sa padagos na paglakop asin pagdakol nin kaso nin COVID-19. Si mga areas na lockdown the past days include duman po sa may Absede Street, Bagong Bayan Sur, sa Gudngunyan, naka-lockdown pa po yan. Duman po sa may Zone 3, Igualdad, Naga City, naka-lockdown pa po siya. Sa may Hasmin Street, Grandview Heights Subdivision, iyon po, asin sa Acacia Interior, masadit na po ang area na naka-lockdown duman. Sa Matiwasay Street, Villa Corazon del Rosario, siring man sa Magsaysay Avenue. Sa may Zone 1, Canbalatas, naka-lockdown po yan. Sa may Doña Clara Subdivision, sa may 4th and 5th Street, sa may Santa Rafaela, pero ito lang pong institution, mayo ni ano pa man na residential area ang apektado except itong Santa Rafaela. Okay. That's for the past few days. Si mga areas na kung saan si lockdown nahali na include Fraternidad and Obrero Streets,
Sa may Tabuco, Deca Home Sabella, itong house lockdown sa Montecielo, si house lockdown sa may Cotabato Street, Concepcion Pequeña, si Holy Rosary Major Seminary, Siringman ang Carmelite Monastery, lifted na po si lockdown. Deca Homes Northfield, kasudma po, na-lift na si lockdown. Insofar as the humanitarian cluster is concerned, we have already distributed more than 8,000 food packs for residents in the lockdown areas. Daita na siguro detalyihon si si numero sa kada lockdown area. Okay. Immediately upon receiving information that there are confirmed cases of COVID-19, among others, disinfection is being ordered. Normally, dahil banggi na, nakakaabot sa information, the following day, in the morning, nagsasagibo po tulos ni decontamination. Si decontamination, ginibo, o padagos na ginigibo, bako lang duman sa mga lockdown areas, but even in certain offices. To include City Hall, to include MEPO in the downtown area. Now, let us proceed to the implementation or full implementation of two ordinances, particularly with respect to the prohibition on group drinking and the ordinance pertaining to general curfew. Pag-abot po sa group drinking ban, pinunanta po si implementation kainikan August 1. That is after complying with the publication requirement. So digdi po, ipinagbabawal ang pag-inom by a group of 2 or more individuals sa inman na lugar sa laog kan syudad Canaga. May exception. Ano po si exception? Kung ang mainom po, miyembro man lang kan kaparehong pamilya, asinyaon man lang sa laog kan harong o kaya sa saindang natad. Outside of that, dadakopon po. Si rationally kaini na ipaliwanag na, napatunayan po na nakakakontribute po ini sa paglakop nin COVID-19. Lalong-lalo na itong pag-inom kung sa insarong baso lang ang ginagamit. Pasa-pasa. Okay. Curfew. From 9 p.m. to 4 a.m., inadjust na po siya, ginibong 12 midnight to 4 a.m. This is in response to the Department of Trade and Industry instruction or urging on all LGUs. Likewise, this is in response to the request of the Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. So, ini po pinuunan sa implementation asin padagos na ipapatupad. In the management of persons returning or staying in Naga for more than 12 hours from cities and municipalities with COVID-19 cases, the instruction is that all of them will be rapid tested. Sain po, dyan po sa may Jesse M. Robredo Coliseum. And the corresponding protocol will have to apply. Dahil ko na po sasaro-saroon, ipopost mi na lang po iyan. Medyo harahalaba po kaya. Okay? Sige. So, for the meantime, iyon na lang po muna yan. Kung may mga kahaputan, apoy sa kuya, yaon po si Mr. Rene Gumba, asin si Dr. Vito Borja, para simbagon sa indo mga kahaputan. Maray na pag-aaga. Thank you, Mayor. Abalos po.
Bago po kang Q&A, acknowledge ko lang, naka-live po kita sa OKFM, DWOS, Boom FM, Siringman sa Bicol Black, and Brigada News FM. I-acknowledge ko lang, Tabi, Roy, yaan po kaiba ng tangon yan, si Colonel Errol Garchitorena. Okay. Ay, pala. Good morning, sir. And ang bilang lang po ang Media Digdi dahil sa iba naka-work from home or work from station. Igwasin na mga pingsan na mga questions, babasahon ko po at yan para sa masimbagang kasatuyan mga guests ngunyan pagkaga. Inutong ko po ang hapot, hali sa DWRN, si Francis Nobelo. One question, 3 follow-ups. Good morning po sa mga pag-iriba, kay Mayor, kay Sir Rene, and kay Dr. Vito. Mayor, first question po, regarding po naman sa surata with Department of Education Regional Office number 5 na kung pwede po ma-extend si paggamit kang Pacol and Don Leon Mercado. Update po tabi duman, Mayor. Nagtugot na po ang Regional Director kan Department of Education. Tinugutan po kita na maggamit kan Pacol Elementary School as in Don Leon Mercado High School up to August 31. August 31. 1 month po si extension. Pero suway po kayan si esfuerzo kan lokal na gobyerno kanaga sa paagi po kan Health Emergency Response Task Force na maghanap nin ibang isolation or quarantine facility. Ang apod na po kayo ni community-based quarantine facility. As in, pinakiulayan ta po si mga kapitan na mag-submit sa satuya nin listahan kan mga posibleng gamiton na quarantine facility. And naugma po kita na maaraman from the report of Councilor Dodit Beltran na 11 sa 27 barangay ang nagtao po nin listahan. And we are now trying to validate kung pwede po ining mga itinaong listahan nin posibleng quarantine facility. Kung tama po si nakaabot sa moyang data, we can accommodate as much as 120 persons in this list of proposed community-based quarantine facility. So, dako lang tabang po ini sa esfuerzo ta. Apuera po kayan, ang plano ta, iyon na taigwang mga barangay na mayo po talaga, imposible na mag-aigwan in quarantine facility. So, baad i-cluster ta po si mga barangay. Within the day, baad pwedeng ma-task ta po si Acting City Engineer Alex Canning, Siringman, si grupo po si Dr. Joseph, itong sa medical sa quarantine cluster. Okay. So atyan, ma-report po sinda manunungod po sa bagay na ini. But we are hoping that within the week, this proposed community-based quarantine facility will become available for the utilization of our returning residents. Ang karahayan kay ini, katuwan ta na po ang barangay sa pag-asikaso po sa inda, apuera duman sa monitoring aspect. Mayor, may we know po naman sa initial 11 out of 27 barangays? Ano tabi? Si initial 11 po na barangays. Okay. Iyo. Ang nasabi ko 15 out of 27, 15. Ang kabali diyan halimbawa sa Lunggigi, Kararayan. Mga educator center sa Tinago, igwa po diyan. Sa pa. Carolina, igwa. Bagong Bayan Norte. Si listahan pwede mong i-provide at yan. Ang may kapot si Councilor Dodit Beltran.
as mentioned by Mr. Rene Gumba, at yan, during the Health Emergency Response Task Force meeting at 4 o'clock, may submission, may presentation. Okay. Last question na po lang siguro. Siguro po, pwede ini masimbag ni Dr. Butch Borja. Kasi po, Doc, last week Thursday, sa ugnayan sa Bicol ni Dr. Ernie Vera, DUH Bicol Regional Director, sabi niya po, yung possible peak daw po ng COVID-19 sa Bicol is pwedeng December this year or by January 2021. Ano po ang mga magiging paghahanda ta po digdi? With roughly 3,000 cases daw po ang possible peak sa Bicol. Definitely po ang preparations na kabali na po din sa mga quarantine facilities po. Inot na inot, dugay na po ang December. So expect na po na dakula malawag sa syudad. Lalo na po niya na nag-ECQ na naman ng Metro Manila, definitely mauruli na naman yan. Inot po yan. Tapos itong strict implementation po kang PNP, lalo na po sa pagdakop ko itong mga non-wearing face mask distancing, tasaro po yung bagay na makatabang sa tuya para malimit po ang pag-spread. Mga iba pong paagi pang kalat mo yan talagang itong direct contact po sa mga pasyenteng positive. So yan po, mga katabang kita, maski mapik po sa December, dapat ko yan po i-anticipate yan para naigayo traumatic sa, lalo na syudad Canaga, ang pagtaas kang kaso. Maidagdag ko ano. sa laban sa COVID-19, sarong aspeto na dapat tawanin emphasis, itong contact tracing. Puwera sa pag-asigurar na si mga mapuruli namomonitor sinda. Nakarehistro sa tuya, nakamonitor, and then dahil nagpapara basay-basay. Di ba? So contact tracing, kung igwa na nag-positive, contact tracing. Importante pong gayo. Dapat mayong makalusot. Gabos na tao na nagkaigwang contact, duman sa nagpositibo, dapat ma-account yan. Kaya po pinapapusog ta po ngunyan si contact tracing team. Pero apuera po kayan, baad kaipuhan na kita mag-invest sa contact tracing app. Baad makatabang po ini. Within the day, may presentation po na gigibuhon sa sakuyang opisina si Mr. Roel Oliver. Natawanan ta na po nin task na i-determine kung ano itong contact tracing app ang mas bagay, mas appropriate, as in mas epektibo sa satuya pong syudad. Okay. Okay, thank you. Thank you, Francis. Thank you po, Mayor, Doc. Bago kang hapot ni Angelo, inutong ko muna ining hali sa OSFM, hali ki Boy Reyta, kan OSFM 103.9, as in GMA 7. Kumusta na po itong nag-positive sa City Hall, nag-positibo na mga empleyado kan City Hall? Ilan po sa kanila ang nag-positibo sa swab test? Sige, na-i-present ko na siya sa bago. Ayun na po. Okay. Si Gabos na nag-IgM, IgG, IgM positive, tig-swab na po sinda, as in negatibo po si resulta. Nagluluwas na sa more than 1,800 employees of the city, 4 po si nagpositibo, si local registrar assistant, sa Kasitulo, sa MEPO. Other than that, mayo na pong nagpositibo. And as I was saying, I am pretty confident that there is no other employees of the city government of Naga that had been infected. So, iyon lang po ito, si Apat. Okay. Panduang hapot niya po, may sapat po bang pundo ang City Government of Naga sa tumataas na kaso kan COVID-19? Ang simbag po, Mayo. Number 1,
kan mag-aproba po kita kan 2020 annual budget kan December of 2019, daiman po na factor in ini pong COVID-19. Number 2, dahil po duman, dahil sa pandemya, duwang bagay sinangyari. Number 1, si paggasto ta, inaapod na unprogrammed expenditures. Pero apuera po kayan, si mas matinding mandatang epekto sa satuya because of slowdown in our economy. Kung bakong slowdown, si pagpundo, si shortfall na inaapod. Income na realisar. Halimbawa po baga itong sa Bicol Central Station, mayong biyahe, sagod ngunyan, di mayo man ako kolekta. Di ba? From March 16. May po, iyo man, naapektuhan po iyan. Pati pa po itong duman sa Abattoir, naapektuhan man si operation po ka ito. Si payment of business and real property taxes, apektado man po ito. May mga pakiulay po sa tuya ang mga sektor ka negosyo, maski ibang mga tao, na ngaya mag-condone o kaya magsagibo in measures to ease the burden that the people are carrying. That includes payment of business tax, real property tax. Kaya po baga, igawa na kitang proposition sa Sangguniang Panglungsod to pass the necessary ordinance for the condonation of penalties in business taxes and real property taxes. Opo. So, yan, magkakapira. Opo. Follow up ko na din po. Pero, Oo. dahil gustong sabihin at nagtaram na mayong kwarta o kaya nauubos si kwarta, dahil gustong sabihin na mapundo na kita sa pag-asikaso, sa paglaban sa COVID-19. Mahanap po kita nin paagi para matugunan si gabos na pangangaipo para masimbagan si mga kakulangan. As in, ultimately, maging matrayumpo po kita sa laban kontra coronavirus. Follow up ko na din po. Huli po kayan, may possible po ba na i-loan to yan panggastos sa COVID-19 kung sakasakali man? Day pa po naglaog sa isip ta, pero ang ginigibot po ngunyan, reversion. May mga activities po, may mga allocations na ginibuhan ta pong paagi na daimo na gamiton para sa original purpose, ginagamit na po ngunyan sa COVID response. Halimbawa po baga, si mga ini itong as early as I think April, nagpaluwas na kitang memorandum for belt tightening, so-called belt tightening. So may mga nagkatiripid po kita dyan and ginagaramit na po sa ibang programa related to COVID-19. Okay, thank you po, Mayor. Bago po kang hapot ni Angelo, live man po palang kita sa PBN TV5 ay sa Bicol Black online magazine. Okay? Angelo Abugao of Radyo Aguila. Mayor, good morning. Kasubat ko halip na kita sa Central Bicol Station and inako talaga ni Sir Nonoy Reporsado na talagang hababa talaga ang maray ang collection mo niyan kan Bicol Central Station and sinabi po nga ni duman sa CP Batwa. So sa taho ka ni Mayor, anong mga partikular na mga serbisyo? Taaramtang medyo halos maamang talaga kitang budget para sa COVID. Ano po mga partikular na serbisyo ko na nakataga mangunya na taon na medyo maaapektuhan? Kung iba po. Mostly itong mga projects ko ta. Halimbawa, insofar as education is concerned, kadakol pong request ang Department of Education. Kakulangan nin mga school buildings, kakulangan nin mga gamit. Ngunyan, medyo madidelay pa si response, may intindihan. Mayo man yung face-to-face class. Di ba? Pero later on,
mahanap na po ang DepEd nin mga bagong school buildings, nin mga bagong gamit sa tuyang mga pampublikong eskwelahan. Insofar as our tourism industry is concerned, bagsak po baga, di ba? And si mga apektado man po kayan, sinag-aasa sa tourism industry, including their employees. Dakulon po yan, nasa 10% po yan kan total workforce digdi po sa Naga City. Dahil bagsak po si turismo, nawaran po nin trabaho. Di ba? Okay. Thank you, Mayor. Follow up? Okay na? Okay. Sunod from Bombo Radyo. Eman Bombase, Bombo Radyo Naga. Opo. Mayor, good morning. Dr. Vito, good morning, Sir Rene, and Sir Garcia Terena. Good morning po. So, dito, digdi lang po, Mayor, maihapat mo lang, kumusta lang po si assessment niya to. Particularmente na kaining pagbalik bagas sa border control checkpoints, digdi po sa Ciudad de Naga, taaram tabang baga po. Talaga ang Ciudad de Naga, yung pigagi ang pagpalawag pala digdi sa Bicol region, I mean, sa part po niya to, digdi, Mayor. Sige. Para po kaya sa kuya, ang pinakatamang border control, itong provincial border. Dapat itong movement from within the province, tinutugot dapat siya freely. Di ba? Naugma po kita na ibinalik si border control. This time naman po sa may Del Gallego. But pero kaipuhan man na maipahiling na digdi sa Naga, nag-i-stricto po kita. Kaya ikinaagta si Naga Milaor checkpoint para ipamati sa mga maralaog sa Naga na seryoso kita sa satuya po mga ginigibo sa pagprotehir kan mga namamanuaan po sa satuyang syudad. So si presensya po kan border control sa Naga Milaor, even Naga Pili, iyo po yan si purpose na gustong ma-achieve. So, dahil basta-basta makakampante si mga marulusot, di ba? Kaipuhan na magsunod sa protocol sa mga kasuguan. And iyan si Saro na sa hiling ko bintahe o kaya advantage na nadadara kan border checkpoint to ensure that everyone coming into the city are following our health protocols. Yan. And follow po, Mayor, assessment rin po digdi sa mga establishment as inidabagang napirma na po doon na ordinansa na pagpapalipot sa curfew hours as igopon 33 pala na reprimand kung sa enot na penalty. Sige po. Ang primarily in charge po para sa enforcement of our curfew ordinance and group drinking ban ordinance, iyo po ang PNP. May composite team po, pero headed po yan, as in nagpapasalamat po kita, kay Colonel Errol Garcia Terena, ang Deputy City Director kan sa Tuya pong syudad. Yan. Very active po pati yan. Pag mahiling po nindo, perming yaon ang aura na garo inspired permi na magtrabaho. Dahil ko aram kung saan nagkukuha ng inspirasyon. Okay? Okay na? Thank you, Mayor. Thank you. Eman. From Junuson. Mayor, good morning po. Ang kaaputan ko kay Dr. Butch Burha. Ini pong pinapaluwas dok kang IATF na bagong transmission sa COVID-19. Ano po ang preparasyon po kan City Health? And ano pong gusto kong kaining sabihin ta? More or less 100,000 na po affected kita sa COVID-19 entire Philippines. Dapat po maging stricto sa prevention, control kang infection. So, yun na po yung dapat pagtarabangan ta. Iba, magpong sa prevention po, health protocols, distancing, mask, kabus po yan. And then limitation po of movement, especially itong mga at-risk.
mga 20 and below and 60 and above. Takunday po talaga, mabalon po ni talagang dakol po ang may tataya na magkakahelang ma-infect niyo. Arog na lang po sa kunyan, do nga hindi po na pa naruso na yung tiro mga hali sa luwas, sa mga positive or infected areas. Mahil na po ang kaso na sa nagahalang kao talaga. Mahil po hindi mga LSI, travelers yan sa GMR, talagang dakol na po. Kaya po, in-anticipate yan, sa meeting po na mayor, talagang naghahanap po yung paagi na madagdagan ng mga quarantine facility, lalo na pong ma-open in yung mga community-based na quarantine facility. Okay, another question po sa tuyang padangat na alkalde, Honorable Nelson Legacion. Mayor, may positive na po katakan sa rong aldaw sa MIPO, dito sa City Hall. Kumusta po ang preparation sa mga government employee like mga teachers dito po sa entire Naga City para sa COVID preparation? Sige po. Insofar as the private schools are concerned, nagpuuna si in klase. Dahil ito lang gaya yung napapansin. Pero nagpuuna si Kralasehan online. Ayan. Insofar as the public schools are concerned, the IPA, August 24. Pero may coordination pong ginigibo. May mga kahagadan po ang Department of Education, si opisina po ni Sir Manny de Guzman. Primarily, itong manunungod sa modular type of learning. So, pag-arog po kayo ni, ang kaipuhan po ninda, photocopying machines, na i-provide, well, dahil pa na ipoprovide, nasa procurement process pa po siya. Pero gusto sabihin, si kahagadan, itinatao. Okay. Apwera po, kaya itong para sa online classes man po ninda. I think more than, around 10 days ago, kanpirmahan ko po si mga papeles, tanganing makabitan po ni internet and sa tuya po mga public schools. Importante po na may sharing. So hopefully within the next few days or in 2 weeks time, nakaset up na po yan sa mga public schools. So si mga kaipuhan, basta kaya pong itao kan lokal na gobyerno kanaga, itinatao ta po. Okay. Thank you. Thank you, Jun. Thank you, Mayor. Thank you, Dr. Borja. Hapot po digdi halik ki Janessa Sevilla kang Brigada News FM. Kumusta po, Mayor, ang health workers sa Naga City and ano po ang ginigibong pangataman sa indat tanganin din mag-surrender sa paglaban sa COVID-19? Baad pwedeng ang magsimbag si Dr. Borja sa health worker siya nasa frontera. Ano? Yun po, ang health workers na po sa community level, pigba-batch-batch na po, pigka-quarantine may sa youth center and then ang conducting swabbing para masiguro talang na masilang infection, doon nga exposure sila, tapos sila linked na sa barangay level. Pero kadaklan po kato, nag-aaragin ng quarantine and then swabbing. Pag negative po, okay na. So far, magayong pang resulta, tama pa makita na kukuha na nag-positive sa ito yung mga frontliners, health workers. Lalo na po yung mga empleyado ng City Health saka sa infirmary, iwan pang City Hospital. Thank you, Doc. Last 2 questions. Sarap po kay Mayor Son. Ano po da ang sakop kan general curfew industries or establishment? And dahil daw po da ini magkaiguan in conflict digdi sa group drinking ordinance na sa tuyang ipinaluwas considering na kung sakasakaling mag-operate na si mga arog mga establishment kung banggi, ano po da ang magiging sistema kaniyo? Po. Sige. Inuton ko si Pandua. Mayong conflict between the ordinance on general curfew and the group drinking ban ordinance. Itong group drinking is specific to group drinking, alcoholic or liquor drinking involving 2 or more persons.
Itong manunungod sa curfew, si pagtugot hanggang alas 12. Si operation. Pero siyempre, dapat maasigurar man na by 12 midnight, mayo ng tao na naglalakaw-lakaw, basay-basay sa tinampo, sa mga pampublikong lugar. And therefore, necessarily, the establishment will have to close earlier, probably 30 minutes or even 1 hour before the curfew to give time to their employees to go home. Isin na pwedeng mag-serve nin alcohol, liquor, for two or involving persons, two or more persons. Dahil that will already be considered as group drinking pag nag-irinuman na. Pero pwede man itong solo drinking. Di ba? O kaya Zoom drinking. So mayong conflict. Itong inot, ano nga nito? Ayun na po ito, si conflict man lang, doon man lang siya po. Adi, mayo man. Okay. Okay. Follow up lang po kay Colonel Garchitorena, Assistant City Director. Paano tada po ini-implement? Araw kayo yung curfew hanggang 12, tapos may mga nag-iinom halimbawa sa mga establishment na nag-ooperate kung Banggi. Yun. Actually, itong report ni Mayor is until si August 2 lang. Pero nag-abot si report ni si August 3 na nag-implement kataning Saturday, nag-start. We have 26 na nataunan niya ni kita, nataunan taning citation tickets. So at the same time, igwa naman yung tulo na owners mismo kang mga establishment. Ini pong ordinansa isaloy naman na inform sinda for the past days and weeks na magkakaigwa ng implementation arog kay ni. So 9 o'clock pa lang si mga volunteers na po rayao na sa 9 o'clock ng Banggi, nag-iirikot na sila, including po ang mga PNP ta. So although 12 midnight ang satuyang curfew, pero sa satuyang group drinking from the start na nag-open sinda kan sa ilang establishment, obligasyon na po kang mga may sadiri na pagbawalan itong mga malaog na mga minors na magdait pagtaunan ning serbesa, at the same time itong implementation manimdakan sa indang pagbabawal 2 or more, sabi nga ni Mayor, na mairinom. So pag 9 o'clock po ning Banggi, riyao na po dyan mairikot sa ito yung mga volunteers, at the same time si sa ito yung mga PNP for the implementation of the group drinking until midnight na po for implementation man kang curfew ta. Thank you, sir. Thank you, Colonel Garchitorena. Last question, sir, to Mayor Nelson Ligacion. Sir, pwede po na ang makadetalye ng kadikit manungodigdi sa itong manunugod sa ayuda o tabang sa SME, ganitong sa kuya niya, sa City Hall. Ini po si proposal na naisumite na sa Sangguniang Panlungsod, and right now, it was already referred to the appropriate committee for further deliberation on second reading. Ang katuyuhan po iyon na makatao kita nin asistensya sa mga saradit na negosyante na dati na pong nag-ooperate even before COVID-19. Sinda itong mas naapektuhan dahil po nga ni saradit saradit man kayan si capitalization. Nagamit na sa pangangaipo kan panahon na kita nasa ECQ, GCQ, and even up to now. Tanganing maipadagos po si pagnegosyo po ninda, kaya mapautang po ang lokal na gobyerno kanaga na mayong iimponer na anuman na interest. And si pagbayad po kayan will be on a staggered basis. Dapat maging magian man po sa sainda. On condition na dai po sinda matanggal nin empleyado. O kaya kung halimbawa nagpundo, ma-resume po sinda, as in i-re-rehire man po giraray si mga empleyado. Sa siring na paagi, makakatabang kita, bako lang duman sa mga saradit na negosyante, kundi siring man si mga empleyado na tig-employ po ninda.
The amount will vary depending on the nature of business. Pwedeng 25,000, 50,000, 75,000, or 100,000 si utangon kan saradit na mga negosyante. Nagtutubod po kita na kung matatabangan tasinda, siring man, mas dakol kita na matatabangan. Magkakaigwa po ni Garo some kind of domino effect po ini. Apwera ka ini, may katakod pa po ini, may kakambal po ining proposition. Itong pagtauta po nin trabaho sa mga TOs, sa mga nawaran nin trabaho dahil po sa COVID-19. Maalokar man po kita around 10 million for the purpose. So kung may mga trabaho, siyempre may sweldo, may gagastuson. Diba? Yang doang yan. Pero gabos po yan pending sa Sangguniang Panlungsod. Nasabi ko po sa pag-iriba na kung pwede niya ako mas speed up si process, tanganing si availment man mangyari tulos-tulos. Thank you po, Mayor. Bago po kita magtapos, baka po may lingawan kang may hapot, may gusto kang ipaabot sa mensahe, Mayna. Okay? So, mabalo sa mga mga pag-iriba sa media, yan po sa tuyong press conference ko niya na aga, mabalo po sa tuyong mga bisita ko niya, mga guests, Mayor Nelson Ligacion, Dr. Butch Borja, Sir Rene Gumba, siringman po, Colonel Errol Garchitorena. Mabalos pong maray, good morning. Itapit ni andam, nagenyo na balang.